don't make sense now while the president speaks about the need for peace and saving lives in DRC. I, for one, would like to believe that the president's peace agenda is real and will result in real peace. But it's hard to believe when he has gutted our foreign policy tools and neglected to dedicate the necessary senior staff and resources to make peace not just possible, but enduring. Meanwhile, the Congolese have not seen peace. They've only seen escalation over the past year, and they don't have time to wait. We need immediate action to hold the M23 and Rwanda accountable for their occupation in the DRC and latest offensive in Imbaraga. We need immediate action to get the peace process back on track. And we need the administration to invest in its own institutions and tools so this process is successful. The Congolese people have endured violence, exploitation, and promises of peace for long enough. It is cruel to call the war in DRC over while the M23 was executing people over the holidays. It is time for the United States, along with the international community, to recommit to this peace process and demonstrate seriousness about holding spoilers to peace accountable. So I look forward to hearing from Deputy Assistant Secretary Chapman on the State Department's plan to fulfill the President's goal to actually find peace in the DRC. Thank you. No mu bikoresho zanyabyo kugira ngo iyi nzira igende neza. Abanyekongo bamaze igihe kirekire babangamiwe n'ihohoterwa ubusawuzira amasezerano y'amahoro atashya mu bikorwa. Ani mugomba kuvuga ko intambara ya Kongo yarangiye mu M23 irimo yica abantu mu minsi mikuru yarabikoze. Igihe kirazagera ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umuryango mpuzamahanga basubize ku murongo iyi gahunda y'amahoro kandi bigaragaze uburemere mu kubuza inshingano ababangamira amahoro. Bityo ntegereje kumva ibisobanuro bya Visi Perezida w'umunyamabanga wungirije w'urwego Tormani ku mugambi wa Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga wo gushyira mu bikorwa intego ya Perezida yo kubona amahoro nyakuri muri Kongo. Murakoze Perezida, munsubize. Murakoze Dr. Jackson, murakoze. Tabahaje mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye nuko muherereye mu bice bitandukanye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 23/0/2026 kuko mwatangiye mubyumva numwe mu bagize urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intumwa ya rubanda irasaba ko hakorwa ibihamye mu guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro nibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaramo intambara ikomeye. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, mwumvishe ibyasabwa. Reka turebe amakuru akomeye arebana n'umutekano agezweho, turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibiri kugenda bikorwa. Gusa kugeza ubu dosiye zikomeye z'abasirikare be Fardc barashinjwa ubugambanyi. Tuyafungurire kuri iyi paji ikomeye aho Lieutenant General Filimo Yava yakanye gukorana n'u Rwanda. Ni Lieutenant General Filimo Yava wigeze kuba umuyobozi w'intara ya gatatu ya gisirikare mu ngabo za Leta n'intwaro rusange ya Kongo. Yahakanye imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ibirego zo kuba yarigeze gukorana n'u Rwanda ashinjwa. Mu kwezi kwa 9 2022 nibwo umujenari yatawe muri yombi nyuma y'uko umutwe M23 wari umaze kwirukana ingabo za Leta ya Kongo mu bice byinshi bya territoire ya Rucuro birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwamuregaga ko muri ibyo bihe yavuganaga nabo muri Leta y'u Rwanda dore ko yaratunze nimero ya telefoni y'umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare General Richard James Kabarebe. Ku wa gatatu kwigenekerezo rya 21/0/2026 Lieutenant General Filimo Yava yisobanuye ko atigeze avugana nabo muri Leta y'u Rwanda, ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo umushinja abavugana nabo cyangwa se ubutumwa buvuga ko yandikiranye budashobora kuba bwagaragazwa. Yavuze ko icyabayeho
ari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Fardc gukorera n'umutwe FDLR kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yavan wahoze ari guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru n'ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri iyi ntara, General Major Peter Chirimwami, nawe yohererejwe ubutumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye u Rwanda. Turangije inama na Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa, ndi gushinjwa gukoresha FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Chirimwami ko ubwo butumwa twari mu nama nakiriye ubutumwa kuri telefoni bw'umuntu ntazi. Lieutenant General Yavan yatangiye kuburana ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2025. Icyo gihe yasabye ko yaburanishwa adafunzwe, ariko urukiko rurabyanga ngo kuko ibyashinjwa bigikorwa iperereza. Hagati aho indi paji ikomeye iragaragaza ibiri kugenda biba ku mirongo y'imbere y'urugamba. Birakomeye kandi birakaze, abaturage bari mu bwoba bukomeye, aho kugeza ubu ngubu abarenga 1000 bamaze kuva mu zabo. Ni mu gihe kandi Nanga we yagaragaje ibidasanzwe, ashinja Kisekedi ibirego biremereye. Bihagaze gute? N'ibiki bizabaye? Umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC Corneille Nanga yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Kisekedi Chilombo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu bahuriyeho. Nanga yabigarutseho mu kiganiro kugirana n'umunyamakuru akanaba umushakashatsi Bojana Corbari. Muri iki kiganiro Nanga yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa RDC bumaze igihe bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi wa jenoside ishobora gukorerwa andi moko atuye muri iki gihugu. Yabivuze muri iki gihe nubwo abatutsi ari bo bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi hashobora kwibasirwa n'andi moko. Nanga yagaragaje ko biteje ikibazo gikomeye cyane ko uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanakwirakwiza izi mvugo mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta, barimo Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Yavuze ko Minisitiri Patrick Muyaya akwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo bita ubumara bw'u Rwanda cyangwa se uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa aba yashyizwe ku karubanda. Yatanze urugero kandi ku magambo yibasira abatutsi General Sylvain Kenge, wahoze ari umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo, yavugiye kuri televiziyo y'igihugu, ariko amahanga bikarangira aruciye akarumira. Yunzemo ati hari undi munyamakuru ku muyoboro wa televiziyo y'igihugu wavuze uti Nanga aho ari turahazi, aho umugore we n'abana bari turahazi, turabasaba buri wese gufata abana be ku ngufu. Ibi ni imvugo z'urwango guhamagarira abantu gukora urugomo, hanyuma bigaca kuri televiziyo y'igihugu, by'umwihariko mu kiganiro gifitwe mu nshingano na Minisitiri w'itumanaho. Nanga yavuze ko bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa na leta. Mu bice bya FC M23 igenzura byo bikaba bitakirangwamo ibi bikorwa. Ati mu bice tugenzura ibyo nta bikiharangwa, nta mvugo z'urwango, nta vangura rishingiye ku moko rihari. Ntituzi ngo umunyakasayi ninde, ntituzi ngo umunyakatanga ninde, umututsi cyangwa umundande, twese turi bamwe. Corneille Nanga by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya RDC yise umunyekongo kuri se na nyina, bizasize amwe mu baturage b'iki gihugu bishwe abanyekongo buzuye, abandi bagirwa ibice. Avuga ko bizagize ingaruka ku bantu benshi, barimo Joseph Kabila wigeze kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze kandi ko imyumvire y'ishyaka UDPS riri ku butegetsi isa niyo ku butegetsi bwa Habyarimana bwari rufite ubwo bwitaga abarimo Perezida Paul Kagame abanya-Uganda. Ati Perezida Katumbi na wa Ensemble pour la République n'abandi bantu benshi barimo n'uri perezida bishyuye iki kiguzi, kandi n'imitekerereze ya UDPS ya Kisekedi kumva ko Kabila
atari umunyekongo. Ibyo ariko bidusubiza inyuma mu myaka mike ishize, mu binyacumi by'ibinyacumi mike ishize. Murabizi mu Rwanda mu myaka 4 mbere ya jenoside, izi mvugo nizo zari zihari kandi nizo zateye guye jenoside. Batubwiraga ko bari abakoze impinduramatwara, ndavuga FPR, baturutse muri Uganda, babitaga abagande, nyamara bari impunzi zari zimaze ibinyacumi by'imyaka zifuza gutaha. Yemwe na Perezida Paul Kagame yiswe umugande, na AVIS yitwa abanyarwanda, nanga bamwita umunyarwanda. Uyu yagaragaje ko ibintu byo kuvangura abantu ari bibi cyane, acamangira ko AVIS izabihagarika vuba zanze bikunze. Ni mugerera ibi byose biri kuba, Roko Informa ziratubwira ko kubijyanye n'urujya n'uruza Bukavu ubuzima burakomeje, ariko ubwo bwose deployment mu bice byose bitandukanye, amubwira mu musho hongerwa imisoda y'abasirikare barenga hafi 101 biyongera ku bandi bari bahari. Hakaba ari mubwira mu misozi yegereye hirya gato ya Nyangezi boherezwa abasirikare benshi mu misozi itandukanye iri ku muhanda route nationale 5 uva Kanya werekeza ahitwa za Ruvungi, hoherejwe abasirikare. By'umwihariko urabona yuko societe civile yo iracyafite ikikango gikomeye, nyuma yuko n'ubundi bamwe muri bo bakomeje no kubabwira bati birashoboka yuko Leta Zunze za Amerika bagambanira M23 banayikura mu bice baherereyemo, cyane muri ayo magambo yari gutangazwa ari guturuka ku mpande nyinshi zitandukanye agera kuri societe civile. Nibwo bwoba bukomeye, nicyo kikango gikomeye uruhande rw'ikitwa abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru kubona bafite abaturage ko katubayeho urugamba rwakomeye kandi ndi isura byanga mu mwaka wa 3 ushobora kuba bayikora Uvira, mu gihe ariko mu mwaka wa 3 abayobozi bayo batandukanye bo batanga ituze cyangwa se batanga isanamitima babwira abaturage bati mutuze turahari turiho kubatabara, nubwo abaturage bona yuko nta cyizere na gito bafite kuko batabarwa. Yego Karemba Aimable, reka tuve Bukavu tujyane no kuzindax, naho tubwireho byifashe gute ahandi. Ahangaha rero ndagira ngo tugaruke muri Uvira, nyuma yuko Uvira naho ibintu bikomeje gukomera. Benshi ngira ngo banabikomojeho bivuga neza, uvuga uti muri introduction uvuga uti mama 23 ishobora kuba iri muri Uvira mu ishusho itandukanye niyo twatekerezaga cyangwa niyo twiyumvisha. Nicyo gihe rero ni ikimenyetso gikomeye cy'uko n'ubundi mama ko tukiri muri no mujyi wa Uvira. Ni nayo mpamvu abaturage bamwe na bamwe bikeka bavuga bati kuba wenda twarifatanyije mama ko cyangwa twana kwifatanya nayo aka kanya byatugiraho ingaruka zikomeye, abenshi bakaba bakomeje guhunga. Ubu rero ibyari nyuma yuko hakupe network cyangwa se internet mu mujyi wa Uvira aka kanya kiri kuvugwa. Yego, kandi kiri kugaragara nuko bivuga yuko ubuhanga kuba haba urugamba rukomeye rushobora gusakiranya uyu mutwe wa 23 nyuma yuko n'undi Fdc President Kwirukana Shirombo nyuma yo gufata icyemezo cyo gukupa internet. Nuko ngazi neza yuko aze gutegura urugamba rwo muri Uvira, kandi akaba azi neza ko amayeri uyu mutwe ushobora kuba uri gukoresha wo kuguma muri Uvira bashobora kuba babasha kurwana nayo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Karemba Aimable, turaza kwitega iki mu gihe M23 koko byaba niba koko ari byo yaba yamaze kwambara impuzankano ya Fardc? Icyo turi buze kwitega nta kindi, turitega imirwano ikomeye, turitega urugamba rukomeye rutandukanye n'ubwo twigeze kubona muri Uvira. Yego, Uvira byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'Urundi baravuga bati twahagarutse, Fdc twahagarutse, wazarende twahagarutse, mama ko tunaiti turahari. Ni yindi shusho nshya, ntabwo twapfa kurekura gutyo. Iki rero ni ikibazo ubona yuko kiri buze gukomeretse kandi kiri buze no guhindura isura ukurikije uburyo situation ya Uvira ihagaze aka kanya. Kuba baba bahari ntaho bishobora guhurira nuko bashobora kugereka ibyaha kuri Fardc aribo babikoze. Kuba bahari iyo shusho nayo ishobora kuba mu buryo bugaragara buri wese, kuko baravuga bati natwe turakora igishoboka niba ngombwa turaza kurasana n'abarundi bakomeje kuzanwa hano, turakora igishoboka niba ngombwa turaza kurasana na Fdc, turakora igishoboka. Ikosa ribuze gukorwa rikomeye nuko bo biteguye yuko Fdc igiye gufungura umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, hanyuma imirwano igatangira bundi bushya. Ubwo nibafungura ntibishobora gutuma abo M23 binjira i Burundi? Icyo rero ni nacyo
nicyo kibazo gikomeye ubona yuko n'ubundi benshi bari kwibaza bati noneho se ya ntambara twumvise ikekwa ishobora kuba yabaho ishobora gusakiranya igisirikare cy'umutwe w'amamakuru atatu n'igisirikare cya Fdnb ntishobora kuba yaba iki nicyo twese duteze amaso tuvuga tuti noneho hagiye kuba iki. Yego reka dukomeze tujye no ku zindi agisi naho tubwire tuve mu Ruvira. Ahandi ho bihagaze gute za Walungu no mu nkengero zaho? Wenda mu misozi yo muri Mwenga ndabariho tugaruka gatoya ngaho haravugwa imbaraga nyinshi zikomeje kongerwa mu misozi itandukanye, bikavuga yuko kandi abasirikare ba mamakuru atatu bari koherezwa Mwenga muri ya misozi yegereye Karundu, Bukenze, hafi na za Kasoki, mu misozi hafi y'umuhanda RP 1993 werekeza ahitwa za Isasa. Biravugwa yuko aba basirikare bahawe briefing z'uko bagomba kumanuka muri ya misozi yegereye Kabirongo berekeza ahitwa Matebo. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana mu Burungu, n'ubundi ngo ni ya misiyo ikomeye cyane y'uyu mutwe yo kohereza abasirikare ikaremi bakajya gufata biriya bice bya Karemi. Barabona aho banyura kandi mu makuru twatangaje kare bigaragaza ko Burundi bugamaze gushyirayo force nyinshi. Nufango kubona aho banyura yego birashoboka kandi ntibishoboka, ariko nanone birashoboka kubera ko nanone nabo barashaka kurwana, ntabwo bashaka kuhindira nk'umwana winjira mu nzu ya se cyangwa se umubyeyi winjira mu nzu yubatse nuko bigaragara, ahubwo igihari nuko uyu mutwe nawe uvuga uti igihari niba dukomeje guterwa mu bice byinshi bitandukanye, dukomeje kugabwaho ibitero cyangwa amayeri y'urugamba Fardc ikomeje kuyazana mu buryo butandukanye, igihari igisubizo cya nyacyo kimwe kandi cyeruye, reka natwe icyo tugiye gukora tubaterefone mu misozi y'umusozi Kivu cyane Karemi na Fizi, nicyo gisubizo gihari kandi cyimbitse mu buryo buri kugaragara. Yego naho ahandi dukomeje mu bice biza Minembwe ho n'amahoro. Mu misozi y'Iminembwe nka Kakuku, Kamombo, mu misozi ya Kingwengwe hose naho navuga yuko igihari nuko kigamire depetwirwa ngo bikomeje kugeza abasirikare ndetse kandi amamakuru atatu muri misozi yegereye Kingwengwe na hafi ya za Mayamote, misozi yegereye za Remera. Bikavuga yuko rero imisanzu no kuteba basirikare kuza muri bice bivuga yuko mu gihe Uvira byaba bikomye Rutenderi inzira ikomeye yo kongera gusubira muri Uvira ishobora kuba yatangira. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo gukora bitani baka n'ubundi bavuye ino mihanda igiriye ku muhanda Route Nationale 5 kuva Minembwe werekeza ahitwa Uvira. Yego Karembe mabreka tuje no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tutubwire ibiri kuhabera, naho haravugwa imirwano, haravugwa deployment, wicacangura tubwira akantu ku kandi. Kivu y'Amajyaruguru ho wenda ni navuga yuko ari ibitero bya Fardc muri teritwari ya Masisi. Yego ni ibitero bikomeje kwibasira ibice bitandukanye bya Masisi, uyu mutwe w'amamakuru yatuterereyemo cyane cyane. Rero ibi bikaba biri kugaragara mu misozi, navuga yuko ari nka ahitwa Ibukama hagabwe igitero na Wazalendo. Ivuga yuko iki gitero cyashegeshe bikomeye abaturage bari batuye Ibukama, bahungiye muri pozisiyo zegereye hafi no muri bino bice byegereza Mweso, abandi bagahungira mu bindi bice bitandukanye. Ukabona yuko rero Fdc bagarukanye ingamba zidasanzwe zo kugaba ibitero baturutse muri pozisiyo za Warikare mu bice byinshi bitandukanye bya Masisi baherereyemo. Ukabona ko kandi ibi bitero akenshi bikomeje kwibanda cyane mu duce twegereye ahitwa Pilote no mu zindi nkengero z'ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri bice twari ya Masisi, aho bigaragara yuko n'ubundi abaturage abenshi bakomeje guhungira muri biriya bice, bakomeje kugabwaho ibitero. Abenshi urabona yuko bari guhungira ahitwa nka Mweso, abandi bakahungira za Kanyangohe, nyuma yuko ahitwa Pilote, Bukama bakomeje kugabwa ibitero muri teritwari ya Masisi bigamije kwambura umutwe w'amamakuru y'atatu ibice bifite muri strategique. Yego ku bindi birebana n'ibivuga ko hari abakomando kabare M23 iri gutoza ndetse bari kwigisha ikoranabuhanga, byo Karembe babura amakuru ufiteho n'ayahe? Ni special force y'umutwe
M23 si bya none n'ubundi babatoza ni ibintu bisanzwe. M23 ntabwo igibura abasirikare bari kuri training wing buri munsi, ariko bikavuga yuko n'ubundi kihari kiganje n'ubundi nuko aba basirikare bari gutegurwa ikintu gikomeye cyo kugarura ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bigishwa ni ibiki mu makuru mufite? Bigishwa gukoresha izi drone zirasa zidafite abapilote, kuko nabo biravuga yuko ku isoko bagiyeho nabo kujya kuzishaka n'inshi ko zitaraza. Yego. Barigishwa gukoresha izi mbunda zivuga yuko nazo zikoreshwa bitabaye ngombwa yuko umuntu aba zihagaze iruhande. Sindamenya amoko yabo niba ari BM 150 ingahe ngo z'abashumba ngo bashobora kuba baratumize nazo tutaramenya uburyo zizagira hano. Yego. Barigishwa kandi ubundi buryo bukomeye cyane bwo kumenya uburyo ikirere cyatatswe n'umwanzi, bakaba bamenya kumusubiza inyuma cyangwa se guhanura indege cyangwa n'ibindi bitandukanye byabigabye igitero muri position baherereyemo. Abo bari ku ikosi ni abantu bahagana Bwana Karemba Aimable? Abari ku ikosi ni cyane bo muri Kivu y'Amajyaruguru batoranyijwe cyane, hagiye hatoranywa nk'abasore bafite amashuri guhera ku barangije za segonderi, waba warize imibare cyangwa se warize sciences mu buryo bwinshi butandukanye, warize umwuga ariko nanone mu buryo butandukanye no kubyiga igihe gitoya. Ibi byose birahurizwamo hamwe bakareba ubumenyi ufite, akaba aribwo bagutoza cyangwa se bakwigisha ibyo ugomba gukora. Haba wenda harimo n'aba bahoze muri Fardc? Biragoranye cyane ko uri guhabwa n'amasomo hagaragaramo aba bafatiwe ku rugamba, ariko cyane nk'uwafashwe afite amashuri cyangwa nubwo bumenyi bufite akabyemera nawe barabimwigisha agafatanya n'abandi. Ku birebana n'abazarendo ho muri Nord Kivu byo bihagaze gute Karemba Aimable? Wazarendo ziganje mu misozi yegereye ahitwa Ntoto Muriri, wazarendo ziganje mu misozi yegereye Kibati, wazarendo ziri mu centre ya Tinga ziri kumwe n'aba FDR inshuti magara babo, wazarendo ziganje muri hafi park ya Virunga mu misozi yegereye za Nyakakoma, mu misozi Pruto mu misozi yegereye za Kinyamboho, mu misozi iri hafi n'ubundi park ya Virunga bavuga yuko ngo ayo bagomba gutegira agasho umutwe w'amako atatu cyangwa ariko ugasanga yuko n'ubundi ibi byose biri gukorwa ku ruhande rwa wazarendo cyangwa Fdc. Ntabwo barategura intambara mu buryo bweruye muri Kivu y'Amajyaruguru cyane ko imisozi myinshi strategique ifitwe n'ibitwa 23. Yego, Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.